nakon što sam završio rad na muzici za zbirku poezije pre toliko meseci, shvatio sam da i dalje postoji u meni dosta toga neizrečenog kad je ovaj vid izražavanja u pitanju, a umeđu vremenu sam opet naučio dovoljno muzičke teorije i sviranje klavira da mogu da makar na neki način bolje uobličim to nego što sam radio ranije i postavio sam sebi izazov zato što duže trake zahtevaju mnogo više posvećenosti, slojevitosti instrumenta, gradaciju, kulminaciju, opadanje itd. Pogotovo kad je ambijentalna muzika u pitanju. Međutim, sam rad na ambijentalnom albumu nije mi bio toliko značajan koliko krajnji cilj. Kao što znate, većina stvari koje ja radim nudim besplatno, od zbirke poezije koje stoje online do mojih tutoriala za fotografiju i tome slično. I hteo sam da isto bude sa ovim albumom, ali sad sam napravio jedan obrt, jer taj album prodajem na Bandcampu za 5 evra ili više i sve donacije zapravo ići će za svratište za decu, gde volontiram i shvatio sam da je to dobar način da kontribuiram ja, a i vi zajedno sa mnom. Pošto veoma često se zadesi da mnogi ljudi, iako žele na neki način da doprinesu, vremenski nisu u mogućnosti da volontiraju i novčano nekada se čini da nemaju dovoljno iznosa da znači njihova uplata. Ali ovako zajedničkim radom i ovom našom akcijom, mislim da onda možemo doći do neke pristojne sume, čak i ako svako donira po 5 evra. Sad, kao što stoji na samom sajtu svratišta, potrebno je 550 dinara da jedno dete provede dan u svratištu i na osnovu toga sam i orijentisao ovu cenu, ali naravno, kao što sam pomenuo, možete donirati više ako smatrate da možete da priuštite. Ako ne možete, a opet želite da slušate muziku, nisam siguran da li Bandcamp pravi neka ograničenja po broju slušanja, šibnite mi mail i mogu da vam pošaljem sve pesme, pa eto, eventualno makar da uživate u muzici. Još par nekih napomena u vezi s ovime. Hteo sam da napravim live stream recimo u četvrtak gde bih pričao dodatno o ovom procesu pravljenja muzike, slušali bismo neke trake, možda bih čak i nešto odsvirao na klaviru, ako me ne uhvati trema zbog mojih virtualnih posetilaca, no vidjet ćemo. I naravno popričao bih o svom iskustvu volontiranja koliko je to moguće i volao bih da čujem neke vaše slične priče. Dakle, računajte da će to biti u četvrtak 8 uveče, pretpostavljam. I još jedna napomena, ako želite da uzmete moju zbirku poezije, ovaj fizički primjerak i nađete se u BG-u ove srede i sledeće, bit ću na 2 čitanja poezije gde ću ujedno i prodavati zbirke i naravno u narednih mesec dana sve primjerke koje prodam, sav taj novac, pošto sve ide meni jer je sam izdat, ići će za ovu donaciju svratištu. Hteo bih da zapravo odredim sve ovo u što skorijem roku da bismo imali do recimo sredine decembra ovo skupljeno već neku sumu koju onda mogu da uplatim. Sada dolazi nova godina, prave se paketići za decu i mislim da može biti od značaja. To je to od mene za sada, od ove kratke najave. Ako imate neka pitanja, postavite komentar ispod i vidimo se u četvrtak, možda u sredu ako dođete. Ostavit ću zapravo informacije o tim večerima u linku ispod ovog videa. Dakle, prvo veče organizuje pesnik Dejan Kanazir u Ljubičici, 7 uveče, drugo veče je totalno RGH u Ljubimcu, 8 ili 9 uveče, nisam siguran. Ostavit ću link, proverite i vidimo se tada ili u četvrtak.